Zoti u foli të treve atyre që i ringjalli me emër. O Κύριος μίλησε και στους τρεις που ανάστησε με το όνομά τους. Çfarë do ndodhte nëse nuk do të fliste me emër? Αν δεν τους ονόμαζε, τι θα γινόταν? Να το διαβάσουμε. Θα λετζέμε. Θα πάμε στο 5ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Shkojmë tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin e 5. Και διαβάσετε από το εδάφιο 26 Nga paragrafi 26 μέχρι το 30. deri tek 30. Sepse sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu i ka dhënë edhe Biri të ketë jetë në vetvete, dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë sepse është Biri i njeriut. Mos u mrekulloni për këtë, sepse po vjen ora kur të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij, dhe do të dalin prej tyre ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Amin. Αν δεν έλεγε με το όνομά τους, θα αναστενόταν όλοι οι νεκροί. Po të mos thoshte emrin e tyre, do të ringjalleshin gjithë të vdekurit. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Αυτό είναι, προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω, έτσι. Τι πάει να πει, να βγει ένας λόγος από το στόμα του Κυρίου. Nuk e di nëse e keni kuptuar dhe unë atë mundohem akoma ta kuptoj se një fjalë që të dalë prej gojës tij dhe të bëhet. Ένας λόγος θα βγει, αδελφοί μου, και θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων. Një fjalë do të dalë nga goja e Jezusit dhe do të ringjallen të gjithë njerëzit në të gjithë shekujt që kishin vdekur. Καταλαβαίνουμε τι εξουσία έχει αυτό που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μας. E kuptoni pra se çfarë pushteti ka ajo fjalë që del prej gojës së Zotit? Γι' αυτό και το παίρνουμε τόσο πολύ σοβαρά. Për këtë arsye dhe marrim kaq seriozisht. Δεν είναι δηλαδή αόριστο αυτό το οποίο γίνεται. Είναι ό,τι έλεγε ο Κύριος, είναι μοναδικό. Nuk është pra e pa kufi kjo, por çdo gjë që thoshte Jezusi është diçka veçantë. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα, ποτέ. Nuk mundet një njeri të bëjë një gjë të tillë kurrë. Γι' αυτό θα πει, αν το διαβάσετε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, Për këtë do të thotë tek Romakët, tek kapitulli i parë, διαβάστε το εδάφιο 3 και 4. Πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους 3 και 4. lexojmë pra tek letra e parë drejtuar Romakëve, letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli i parë, paragrafi 3 dhe 4. Lidhur me birin e tij të lindur nga fari Davidi sipas miqit, i deklaruar biri i Perëndis në fuqi sipas frymës së shenjtërisë, nëpërmjet ringjalljes prej së vdekuris, Jezu Krishti Zoti ynë. Βλέπετε, γεννήθηκε κατά σάρκα εξ σπέρματος Δαβίδ, Sikur shihni, pra lindi nga pasardhja e Davidit, αλλά αποδείχτηκε Υιός του Θεού. por u vërtetua biri i Perëndis. Πώς αποδείχτηκε? Με το πνεύμα της αγιοσύνης Si u vërtetua? Me frymën e shenjtërisë, και επίσης, δεν το είπαμε αυτό, αλλά θα τα πούμε σε επόμενα. dhe Διάκριση gjithashtu εκ νεκρών Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. nuk e tham, do ta themi në mësimet e ardhshme, me anë të ringjalljes prej së vdekurit të Jezu Krishtit Zotit tonë. Δεν έφταναν όλα αυτά τα θαύματα, αλλά αναστήθηκε. Nuk mjaftuan gjitha ato mrekulli që bëri, por edhe u ringjall. Βλέπετε, και αυτό είναι τώρα η απόδειξη. Αποδείχτηκε Υιός του Θεού. Dhe siç e shihni, ky është vërtetimi se u vërtetua bir i Perëndis. Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ο θάνατος, ο Άδης. Nuk mundi ta mbante Hadesi ose vdekja. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι όσοι έχουν αναστηθεί, Të gjithë njerëzit e tjerë sa janë ringjallur, αναστήθηκαν με το ανθρώπινο σώμα. u ringjallen me trupin njerëzor. Ο Ιησούς μας είναι ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα, το αιώνιο. Jezu Krishti është i vetmi person që u ringjall me trupin e ringjalljes të përjetshëm.
Και οι μαθητές βέβαια τον είδαν αισθημένο, θα το πούμε και σε επόμενο μάθημα. Dhe këto do t'i themi mësimin e ardhshëm. Αμήν.